Tsokalian. Dia sana luar, ngambil nasa sana sektor petroli, sektor ini sana. Awanak harapannya di masyarakat Malagasy. Sama saya ini bulan hari Kamis itu. Ada bisa di federasiran, bisa di federasiran, semua hari kan di sana di konsultan, nalar saya finansai, anggaran kita nanti. Kan sama saya zoom edition di konsultan. Fa udah tidur mana orang di suasana, mana orang di yang tidur lagi di tempat itu. Siamo nanti tandawai di bisa di tanjung dan mulai sudah mana tinggal nama wanita yang belum setelah sudah strategi. Fa film bisa kan sudah sih dokumen. Bicara di bulan September jadi di misa investigations di bulan September sekarang kuat juga nasional ada yang salah nggak sama lu jadi pada nasional di konsultina pada nasionalisasi di ada sudah konflik dari sekarang artinya pilihan Exactement, les cafés par section, ça va tout le monde va avoir des fonctionnaires, car aussi pour les séries, c'est fonctionner sur les conflits d'intérêt, on a besoin d'un intérêt personnel, on a besoin des tissus, ça trouve des clés tissus. C'est-à-dire où c'est peut-être où le temps du conseiller présidentiel, des similarités, c'est la élection pour la administration. Formatrice serão media consultina nacional, decisamente a minha região media consultina, família campesina, campesinas, então se conflito interior, se intimidação que on a tenu de família consultina, mas nós vai ter media consultina de privé. O ministério de Bala de Nianara, não tem falado que é tudo. Então você fala a parte da guerra. E o sector outro a sair naturalmente o Ministério vai agir também presidência. Eu disse que a Tugana é marca na casa de Mazafa, também a questão do cor e o outro sector outro. E na nossa também sabor. Nós vamos chamar de uma coisa da frente a uma etapa, a minha vontade, mas em general, as atuais formações de Samoa têm isso de confiança, isso de table ronde, isso de échange d'expérience, a esse a famille, c'est pour les managers, a um outro sector, que a ministério de Ftona, em direção à fala do Europeu,